okurugirira abebembezi b'ishomereri riherera kutunga ubuhwezi ku rugo mu gavumenti umwaka gwa 1996 amabati gakuzire hato muyaga kwenzura kekuja no muyaga n'abana batinamu akwenzura muhera bamwe mbwen hata untwenda gavumenti nayo etkoremu renovation abo kwanka baziri arwe batakwebasisa dimbe rooms classrooms urabwa mu istine madrasa hakabe harumwa abana ngo nkatubigire mutwabata umuzire habasa kugira ngo bataterwa mu njoro ishomereri y'inabana rushanje nkagana mwendo mbibi na byona okutandikira hana sare kandi umbarugwa beji no kugenda no gucendera iriya B6 yuwaza mwe mwabani igana mukaga mu classe B5 wagirebera mwabana 88 mu classe B7 wagireba ebyiri kurebe bukondi kwa mani gitu gabaziye hatize biristo n'amani gitu gabaziye bari shtabwe sabana gavumenti nayo twataraho abana enrollment keyongera aba ishomero kukoraje hata abana basitamerine ko kuzombrase shanginte berwa abana mukaga irwa abana batano kandi cyintekateka ngo bunda abana nkibaretera batabasa kunangaje zimwe zabire ziri enzu z'abashomesa bakazihindura mu bibina byo kushomera mu bwanyuma y'ibine byabire biruho kubomboka bikaho chobraro bw'abashomesa bakwatine baryo munjo mwino shanga umisho harara yo mushomesa manko kuna ina harara yo mushomesa mbwene nekizubu cy'amani munonga tugine hibakwehita sete za kwina zirebera abashomesa kuba kwabo za umushesha wose cyateza so kwazi orukure by'ubwegesa bwa district ya Shemageni fata umushabe nagira ngo imbere y'ishomereri no bajumanya kandi bariyo no bagezaho kugikoraho gasha kwa Mike Atwachiri.